Živijo YouTuber, evo danes sem rekel, da naredim en mali posnetek in sicer en je izrazil željo, da povem malo, kaj se je dogajalo tistemu v Mariboru. In sicer videl sem, da se zadnje 2 dni, kamorkoli pogledaš, pokaže posnetek med direktorjem oziroma ravnateljem in neko tam učiteljico. In sicer model je umočil jezik v neko pač vlažno rupetino, in to na javnem mestu in s tem ga je nekdo ovekovečil z kamero. In zdaj jaz vem pač, da je to tak škandal vamo tamo in bi rad malo povedal svoj pogled. Prvo, svaka mu čast, da je mogel onako fin, onaj trbuh ravni, da uliže. Drugo, mislim, kako lahko taka huda ženska po trebuhu sodeč da toliko takemu staremu prcu, da liže? No, zakaj? Ker je ravnatelj. In ona itak od tega gleda samo, da bi nekaj dobila. Kje bi ona njemu dala, če bi on bil v fabriki? Daj mi povej, majki, da je on tam za trakom, da zlaže, pa da bi ona njemu dala. Ma kje je sploh ga pogledala, ne? Ali pa da on radi tamo uz cestu, da kanal kopa. Ma kaki ni šans. On je dubu to sam, zato ker je ravnatelj. In ona, sponzorša, dober ve, kako prideti naprej po lestvici više. To je, da mu da liže P. Ok, v redu, jaz to vem, da se to dogaja posod, ni to sam tam, pač to je zdaj trenutno tako nekdo ujel vsaka čas umno s kamero, da je to dol, da mi malo vidimo, da mi imamo o čem pogovarjati se, ampak jaz vem, ker sem jaz delal v Saturnusu. Saturnus tudi je ena velika taka zgradba, kjer je veliko ljudi. In ker so ljudje po 8, 10, 12, 14 ur non-stop po teh fabrikah, se je manj vidijo kakor doma, svojo ženo, možem, itak, da se navadijo na tiste druge in se zmešajo. Jaz poznam mene, ki so 25 let bili skupaj v fabriki, a vsak ima svojo družino. Bog ne, da si šel nočno, v nočni, pa če sem da spresel kamero, to bi lahko porniče snimil vsaki dan, pa bi dal ven, pa bi zaradijo neki kinte. Sam govoril se, kdo je s kom, kot da je neka ena fucking latino-španska serenada. In jaz tako pravim, glej, tukaj je pač ona izkorišča svoj bolj, a ste vi videli njen trebuh? A ste videli njen trebuh, koliko je ona imela dober raven trebuh? Jaz po temu trebuhu, ka ga vidim, jaz sodim, da to ni neka stara, nikakva pička, to mora biti neka dobra mlada. In ona, mislim, fuj! Mislim, svoj body daš enemu starcu tam, ki je ves siv, debel. A ste videli posnetek, kaj on bil intervjuan, kaj ona je rekla, kaj ste to delali? Model kar zatrokiral, kao nisem jaz, pa to, a vi se nedaleč ne laže, človek. Laže. A svaka ti čas, da si jebo onako v pečku. Ampak jaz, da sem on. Jaz bi zaklenil vrata, konju jedan glupi, zakleneš vrata, vzmeš jastuk, turneš naglo, nek se guši sa njim. A ne tako modeli prijo, pa te snemajo. In pa škanali, on bi rad pol tožnunga. Pa kot je kriv model? Ali jaz mislim, stari moj, on kad je umočio, on kad je skočio noter. Pa stari, on nije znao ni gdje, ni šta radi, ni kako mu ime, ni ništa. On kad je noter upao, majke mi, to je kak je bio otrok, kaj prvič kaj to dobo, stari, on kad je bio vzbrljav, pa mami prije pa ga obriše, ali tu, stari su ga ujeli na delu, razumem? Ampak ok, ajde, on še lahko, on je tip, on je Lizo, a šta ona? Kakšna je to učiteljica? Prvo da mi je pokazal facu, da vidim kakva je. Pa majke ti. A ni šans, kakor sem rekel, ni šans, da bi tako bilo. Sam gledaj, imaš kaj, to se dogaja posod. Glej, to se posod, kjer je kolektiv, se dogaja. Ampak glej, to je pač samo en moj mali video glede tega, tako da, hvala, ker ste se gledali, pa povejte, kaj si mislite o tem, no. Dajte povedati. Ajde, čau.